Ikibuga cy'indege cya Bugesera, ese iyo bavuze ikibuga cy'indege cya Bugesera nawe uri muri bamwe bibaza ibi bibazo? Ikibuga cy'indege cya Bugesera kizwi nka Bugesera International Airport, ni ikibuga giherereye mu birometero 40 uturutse i Kigali. Iki kibuga rero kikaba cyaratangijwe kubakwa mu mwaka w'ibihumbi 2016, nibwo imirimo yo kubaka ikibuga cy'indege cya Bugesera yari itangiye. Ubwo muri uyu mwaka mu nzira tugana ku kibuga cy'indege cya Bugesera kizwi nka Bugesera International Airport, murabona ibintu byinshi bigiye bitandukanye nk'uko twabibateguriye imbere yanyu. Murabona amafoto ndetse n'amashusho y'aho ikibuga cya Bugesera International Airport, imirimo yacyo aho igeze, ikorwa yubakwa ndetse n'igishushanyo mbonera uko ikibuga kizarangira kimeze. Ese byose aho indege zizajya zigwa byose muraza kubibona muri iyi video, mbashishikarije kuza kuyikurikira neza mwitonze. Tutabatindiye rero, reka dukomeze n'icyegeranyo cyangwa se kubereka bimwe mu bikubiye ku kibuga cy'indege cya Bugesera. Ikibuga cy'indege cya Bugesera duhereye ku ntangiriro, aho hari gukorwa umuhanda utsindagiye ukomeye. Uyu muhanda bivugwa ko habanje gucukurwa metero zigeze kuri 5, hagati y'5 na metero 8 z'ubujya hasi cyangwa ubujya kuzimu. Izo metero zigaherwa hasi zitsindagirwa bongeramo itaka rikomeye rizwi nka laterite. Iryo taka rizafasha uyu muhanda gukomera, aho uyu muhanda uzajya unyurwaho n'uburemere bushobora kuba bwapima tone 150. Hanyuma uyu muhanda ukaba ufite ubushobozi bwo kuba wanyurwaho n'izo tone, umuhanda ukaba utagira ikibazo cyangwa ngo urigite. Ibyo ni bimwe mu bikorwa biri kubera hano i Bugesera ku kibuga cy'indege. Ubwo rero tutabatindiye, reka tubagerere n'ahandi mu bikorwa birimo gukorwa hano. Nyuma y'umuhanda uri kubakwa rero, hari n'ibyo twakwita rigore cyangwa se umuyoboro w'amazi, aho hari kubakwa umuyoboro w'amazi mabi azajya asohoka muri kino kibuga. Uyu muyoboro nawo ubanza gutegurwa neza kugira ngo utazaba inzitizi mu iyubakwa ry'ikibuga cyangwa mu isuzuma ry'ikibuga mu gihe ikibuga cyatangiye gukora. Iki kibuga nk'uko mubibona ku mafoto no ku mashusho, gifite ubuso bungana na n'ibirometero 134. Ibirometero 134 nk'uko nabivuze haruguru, nibyo iki kibuga cy'indege cya Bugesera giherereye hariya mu Bugesera kizaba gifite. Ubwo ni uburebure, ni umuzenguruko. Iki kibuga rero cya Bugesera imirimo yacyo yatangiye mu mwaka w'ibihumbi 2016. Biteganywa yuko iki kibuga cyari kurangira 2024-2025, ariko ubu ingengabihe iragaragaza ko iki kibuga kizamurikwa cyangwa kizatahwa 2026. Iki kibuga rero cyajemo imbogamizi bitewe n'ingengo y'imari y'igihugu cy'u Rwanda, aho hajemo ubufatanye na Qatar, aho yashyizemo imigabane yayo ingana na 60%. Bivuze ngo u Rwanda rwasigaranyeho umugabane ungana na 40% kuri kino kibuga cy'agatangaza kiri kubakwa hariya mu Bugesera. Dukomeje rero n'amakuru ajyanye n'ikibuga kiri kubakwa ku kibuga cy'indege cya Bugesera. Ibikorwa birimbanyije, amakuru atangwa avuga ko iki kibuga kizajya cyakira abagenzi bangana
na miliyoni 8 mu gihe kingana n'umwaka, urumva ko gikubye icyo twari dusanganywe cya Kanombe International Airport, mu gihe cyo cyakiraga bakeya kuri abo ngabo. Gusa iyo mibare ivugwa ko ariyo izabanza mu gihe cy'igeragezwa, ubundi biteganywa ko ikibuga kizaba gifite ubushobozi bwo kwakira abagenzi bangana na miliyoni 14 ndetse n'imitwaro yabo. Reka tubashimire mwe mwese mwafashe umwanya wanyu wo kubana natwe muri kino cyegeranyo. Mwari kumwe na Mugisha MC, tuzahora ubutaha.